आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहानबदा मरुएबा पाव भारत लानमीगी मिलिटरी ऑपरेशन की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाहाई ने हारी ऑपरेशन सिंदूर की मखादा पाकिस्तान अमसुंग पाकिस्तान खुदुम चनबा जम्मू कश्मीर चथगिबा एटेक्टा टेररिस्ट चाम हेन हाटकी भारत पाकिस्तान लांदा मणिपुर की BSF जवान अमा लैकिद्रे अमसुंग अखोगी नर्सिंग अखोगी तुंगी लंबी नर्सिंग बु निंगथिना येंगसिंदुना सेमिलोन की मपांगल फगनहनबा हाइबा हिरमदा मालेम की नर्सिंग की नुमित ngasi पांगथोकली भारत लानमी की मिलिटरी ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाहाई ने हारी ऑपरेशन सिंदूर की मखादा पाकिस्तान अमसुंग पाकिस्तान खुदुम चनबा जम्मू कश्मीर चथगिबा एटेक्टा टेररिस्ट चाम हेन हाटकी नई दिल्ली दंगरंग पांगथोबा पावगी मिफम अमदा डायरेक्टर जनरल हाई पुलवामा एटेक अमसुंग IC-814 हाइजेक तौबदा चेनबा यूसुफ अजार अब्दुल मालिक रौफ अमसुंग मुदासिर अहमदना चिंगबा मियोइसिंग हाटकी मांगहाई टेररिस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी लमहेनबसिंग दंदी पीनबा पांदमदा ऑपरेशन सिंदूर चथखिबनी ngमखैगी वांगमदा लेबा टेररिस्ट की कैम्प अमसुंग ट्रेनिंग की मफमसिंग निंगथीना खंगदोकलबा मतुंग ऑपरेशन सिंदूर पांगथोकखिबनी महानाई पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन की डायरेक्टर जनरल का ngasi नुमित युंगबदा अमुक हन्ना वारी सानगनी महानाई पाकिस्तान दा हॉटलाइन मैसेज थादुना करिगुंबा नोमै कापनबगी याना वारो थुगारप तारबदी मसिगी चपचाबा पाकुम पीगनी हाइना खंगनखरे श्री गाइन हाई लानमी की मकोक जनरल उपेंद्र द्विवेदीदा फुल पावर पीदुना पाकिस्तान नोमै कापनबा लेपगी याना वारो थुगारलबदी मदुगी चपचाबा पाकुम पीनबा खंगनखरे महाकना हाई Places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure and the terrain obtained around these. भारत पाकिस्तान लांदा मणिपुर की BSF जवान अमा लैखिद्रे हारी जवान असी जम्मू एंड कश्मीर की RS पुरा सेक्टर दा मथौ तौरिङाइदा पाकिस्तान ngमखै वांगमदगी नोंमै कापसिलकपदा सोक्तुना लाइकनदुला लैरकपनी सोक्तुना मरम ओरगा यारिपोक याम्बेमदगी चिंगाखम दीपक ngarang लैखिदबनी महांगना लैखिदबदा BJP लुचिंगबा अमसुंग हानगी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सिंहना नुंगाइतबा फोंदोरकली सोशल मीडिया दा थागलपा वारोलमदा श्री बिरेन हाई दीपक मणिपुर की चौकथोकचनिंगाई ओइबा मचानी मणिपुरी मैतै अमा ओइना लैबाक असिगिदमक थौना फना मथ्वाई कथोकिबा असिना लमदम असिगी मियामना लैबाक असिबु ngak सेनबगिदमक मतम चुपदा लेपली हाइबदु उल्ली आर्म फोर्सेस सिंगे थौना अमदी कथोपबु मतम लेबा किबिकता इकाई खुमनबा उल्ली कांस्टेबल दीपकना लैखिदबदा महाकी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याबगा लोइनना पांगबा याबा मतेंग पांगनी हारी महाकना लैबाक असिगिदमक कथोकिबबु इकाई खुमनबा अमसुंग चौकथोकचबगा लोइनना निंगसिंगदुना लैहौरगनी हाइना श्री बिरेना मखा तारी राज्य की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी मियामदगी सेल खाइबदा चेनबा मियोइसिंग मणिपुर पुलिस न फाबगी तबक लेप्तना चथरी अककनबा पावगी मतुंगिना मफम क्यादा चेनबा मियोइसिंग असि फानबा थियुंबगी तबक लेप्तना चथकी मणिपुर पुलिस की चेरोल अमन हाई ngarang इम्फाल ईस्ट जिला की पोरमपाट वाटर सप्लाई कॉम्प्लेक्स दगी प्रिपा की मियोइ अमा फारे महाक दुकान सरकारी कर्मचारी अमदी अतै मियोइसिंगदगी सेल खाइबदा चेनबनी हारी मांगुंदगी डिमांड लेटर मापन फंगले अतोपा थोकदोक अमदा इम्फाल ईस्ट जिला की खुराई अंगोम लेकाइदगी KCP PWG की मियोइ अमा ngarang फागतपा ngamki महाक इम्फाल की अकोइबदा लेबा ऑयल पंप सिंगदगी सेल खाइबदा चेनबनी हारी हौकिबा थांगजे नुमिता थौबाल जिला की लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लिलोंग उसोइपोपीदगी KCP PWG की मियोइ अमा फाकी महाक थौबाल जिला लेबा मियाम चेकोन सोमिल बैंक हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज ऑयल पंप दुकान अमसुंग स्टोन क्रशर की कॉन्ट्रैक्टर सिंगदगी सेल खाइबदा चेनबनी हारी चेरोलदुन हाई राज्य की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी हुरान किबा गाड़ी सिंग मणिपुर पुलिस ना फागत लेप्त्री हौकिबा थांगजे नुमिता सथगिबा अखनबा ड्राइव अमदा मणिपुर पुलिस ना गाड़ी अनि फागत ngमकी मसिगी मथक्ता गाड़ी 94 दगी tinted ग्लास लौथोकरे अकनबा चेक्सिल थौरांगा लोइनना नेशनल हाईवे 2 दा तंगाई फदना चंगबा पोलम पुबा गाड़ी 439 पुसिलक्रे
Board of Secondary Education Manipur na lawa metric parikha hairagasu khangnaba class 10 gi parikha ngasi haidoklagani. Imphal gi Babuparada laiba Boseng gi office ta ngasi nungtil pung 3 taba matamda parikha asi haidokani. Kumsi sahi gi oina board na lawa class 10 parikha February 18 dagi March 3 phawa pangthoki. Parikha asida mahiroi lising 53 supna yangkai ni thoina thaki masigi manungda nupa mahiroi lising 19 chamri humpu aduga nupi mahiroina lising 19 chaunga marphurani thoini. Singi Zilla da Center Humpunitoi Yauna Parikha asi Punna Center Sama Yangkai Mangada Pangtokki. Tabiri Pawasi Akas Bani Imphal Degini. Malimgi nursing numit ngasi pangthokli Florence Nightingale mapok numipu ningsingduna amasung nursing na samas asigi yaifanaba lawriba thokdangbu ningsingduna nurse ki numit pangthokli kumsi seigi hiramna aikhoigi nursing aikhoigi tungi lambi nursing bu ningthina yengsinduna semilongi mapangal phagat anba haibisni Manipurasu Rims Nurses Association na sinduna Lampel Par Imphal da laiba Rims ki Jubilee Hall da pangthokani Malimgi nursing gi numina lakpada nursing gi thokdangbu ikai khumnaba utpagalonena lusingba kyana yaipa paujel pirakli Prohibition of Child Marriage Act lisingani taruki matangda miyambu hena khangbagi thoram ama ngarang None Jilla gi Charoi Tupulda laiba SDA Church da pangthokre Bal Bibha Mukta Bharka mari lenana pangthopa thoram adu District Administration na District Child Protection None amasung One Stop Center ga punna sinbani Laibak sinba tungba ngasi Buddha Purnima pangthokli Buddha Purnima asi Buddha Jayanti natraga Besak haina pangthoknai numit asi Buddhism gi oina khwaidigi sengba numit ni numit asila lakpada Rashtrapati Draupadi Murmu na laibak asigi miyam maru oina Buddhism chatpa miyoi singda yaipa paujel pirakli mahaki paujel da Rashtrapati nai Bhagwan Buddha gi munnai roidaba paujel nungsiba amasung thokjal haiba amadi ahimsa gi wakalon asina miyobe khunaida maruiba mantra ama oiragani Uparashtrapati Jagdeep Dhankarnasu Buddha Purnimana lakpada miyamda yaipa paujel pirakli ngasi phongba pause singi maroi pau singi damak hauji Waikhom Chitradhani leire Chitradhani Thakachari Rajesh Luchingba sing punchhindrabadi miyam gi ihau lakpada thengnaba wagani haiba MP Sana Jawbagi wafam Sana Lebaki ani suba headline tawri matam sangna PR thamjinbana irang asigi waroisin purakpa ngamloi haiba sub headline amasu piri Pokno famdana tha ama anigi manungda government amu hana semlagani thajai haiba MP Leisem Sana Jawbagi wafam ani suba headline tawri Hek horokpada hena kana khut hangadabani haiba Pradhan Mantri Narendra Modi gi wafam Sangai Express Manipuri edition gi ahan ba headline tawri Indian military gi tawbungamba sakti mayek sengna uthokle haiba Defense Minister Rajnath gi wafam na paw sigi sub headline oina piri Manipur da pusilakpa urea yauna atai harsing dealer khara na law uba lawmina tabamyoi singda ahen ba sendongi damak phanghan ba yaurabra haiba paw asina huyelan paw gi ani suba headline tawre Naharol gi thaudangda laingak semna naba kuki MLA singna makhoi gi leiriba CSO singa wata naga dauri haiba agency gi report asina ahan ba headline tawri Manipur dagi BSF constable ama Pakistan na landarakpada laikhidre haiba pauna People's Chronicle gi ahan balamai da fongle Sangai Express English edition da IC 814 gi hijacker sing Pulwama attack to chenaba sing yauna terrorist chama operation sindur da hat kre haina ahan balamai da fongli Hills Hornbill Express ta numit mari li chupna chatharakpa naga conclave senapati da loisin kre haina ahan headline tawri pauche sida kuki jo MLA sing amadi CSO sing me tarama palda santi gi wari sanagadauri haiba pau masu fongli Ganfew Melda None District Administration mapung phana thabak to honabagi damak dabi ke yawba memorandum ama Longmai Pai amadi Longmai Village Authority na Manipur gi governor da pisin kre haiba pau ahan headline tawri Tamenglong Times ta Tamenglong Jilla da laiba church singda Mother's Day thoram paksana pangthoki haina ahan headline tawri Rajesh Thagachari Chitradhani Aroibada Maroiba Pau Bharat Lanmagi Military Operation gi Director General Lieutenant General Rajiv Gahaina hairi Operation Sindur gi makada Pakistan amasung Pakistan kudum chanba Jammu Kashmir chathakiba attack ta terrorist am hena hatki Bharat Pakistan landa Manipur gi BSF jawan ama laikidre Mahangna laikidabada BJP luchingba amasung hanagi Mukhyamantri Nongthomam Biren Singna nungaitaba phongdorli Siri Biren hai Deepak Manipur gi chokthok chaninga oiba machani amasung aikhoigi nursing aikhoigi tungi lambi nursing bu ningthina yengsinduna semilon gi mapangal phagan anba hai bihiramda malem gi nursing gi numit ngasi pangthokli pau loijare